Andreok, egun on guztioi. Hasiera ematen zaio lehendakariak zin egiteko eta karguaz jabetzeko ekitaldiari. Se abre la sesión para proceder al acto de juramento y toma de posesión del lehendakari. Lehen idazkari jaunak du hitza, Imanol Pradales Gil jaun txit gorena, Eusko Jaurlaritzako lehendakariari hautatzen duen Eusko Legebiltzarraren osoko bilkuraren erabakia eta izendapenerako errege dekretua irakurtzeko. Tiene la palabra el señor secretario primero para proceder a la lectura del acuerdo del Pleno del Parlamento por el que se designa lehendakari al excelentísimo señor Imanol Pradales Gil y el Real Decreto en el que se procede al correspondiente nombramiento. Honako hau egiaztetzen dut. Eusko Legebiltzarrak 2024ko ekainaren 20an egindako osoko bilkuran, Imanol Pradales Gil jauna hautatu duela Eusko Jaurlaritzako lehendakari. Hautaketa honako artikulok betez eginda. Konstituzioko 152 bat. Autonomia estatutuko 33 Ekainaren 30ko 7, 1991 legeko 4 eta Eusko Legebiltzarraren araudioko 175. Certifico que el Pleno del Parlamento Vasco, en sesión celebrada el día 20 de junio de 2024 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1 de la Constitución, 33.1 del Estatuto de Autonomía, 4 y 5 de la Ley 7/1981 de 30 de junio y 165 del Reglamento del Parlamento Vasco, ha designado lehendakari del Gobierno vasco a don Imanol Pradales Gil. 2024 586 errege dekretua ekainaren 22koa. Imanol Pradales Gil jauna Eusko Jaurlaritzaren lehendakari izendatzeko dena. Konstituzioko 152 bat eta autonomia estatutuko 33 bat artikuluan zedatutakoarekin bat etorriaz, Imanol Pradales Gil jauna izendatzen dut Eusko Jaurlaritzaren lehendakari 2024ko ekainaren 20an egindako osoko bilkuran Eusko Legebiltzarrak hautatutakoa baita Madrilen 2024ko ekainaren 22an. Real Decreto 586/2024 de 22 de junio por el que se nombra presidente del Gobierno vasco a don Imanol Pradales Gil. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1 de la Constitución y 33.1 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, vengo en nombrar presidente del Gobierno vasco a Imanol Pradales Gil, elegido por el Parlamento vasco en la sesión celebrada el día 20 de junio de 2024, dado en Madrid el 22 de junio de 2024. Orain, askatasun guztien ikurden Gernikako arbolaren azpian zina hartuko da. Acto seguido, se procederá a la toma de juramento que se efectuará bajo el árbol de Gernika, símbolo universal de libertades.
Lehen idazkari jaunak dauka hitza. Tiene la palabra el señor secretario primero. Lehendakariak bere sinestei jarraituz eta berak hala erabakita zina egingo du. El lehendakari, de acuerdo con sus convicciones y propia decisión, va a prestar el juramento. Eusko lur gainean zutunik, Jangoikoaren eta euskal gizartearen aurrean apalik, Gernikako zuaitzpian, Asabengo mutaz, herri ordezkari zareten zuen aurrean, nire agintea zintzo betetzea zindagit.
Idazkariak Gernikako autonomia estatutuko 24. eta 33. artikuluak irakurriko ditu. El secretario va a proceder a la lectura de los artículos 24 y 33 del Estatuto de Autonomía. 24. artikulua. 1. Euskal Herriaren aginteak Legebiltzarraren, Jaurlaritzaren eta Jaurlaritzaren lehendakariaren bidez gauzatuko dira. 33. artikulua. 1. Jaurlaritzako lehendakaria Eusko Legebiltzarrak hautatuko du bere kideen artetik eta erregeak izendatuko du. 2. Lehendakariak Jaurlaritzako sailburuak izendatu eta bereizten ditu. Jaurlaritzaren lan jarduna zuzentzen du eta bera da batera Euskal Herriaren ordezkari gorena eta estatuaren ordezkari arrunta lurralde honetan. Artículo 24. 1. Los poderes del País Vasco se ejercerán a través del Parlamento, del Gobierno y de su presidente o lehendakari. Artículo 33. 1. El presidente del Gobierno será designado de entre sus miembros por el Parlamento Vasco y nombrado por el Rey. 2. El presidente designa y separa a los consejeros del Gobierno, dirige su acción, ostentando a la vez la más alta representación del País Vasco y la ordinaria del Estado en este territorio. Eusko Jaurlaritzako lehendakari jaunak du hitza bere kargua hartzeko. Tiene la palabra el lehendakari del Gobierno vasco para proceder a la toma de posesión. Eusko Legebiltzarraren borondatez eta zina egin ondoren, jabetu egiten naiz Euskal Herriko Jaurlaritzaren lehendakari karguaz, eta neure gain hartzen dut kargu hori, eta baita estatuaren ordezkari arrunta izatea ere ordenamendu juridikoaren arabera. Por voluntad del Parlamento Vasco, prestado el juramento, tomo posesión y asumo el cargo de lehendakari del Gobierno del País Vasco, así como de la condición de representante ordinario del Estado de acuerdo al ordenamiento jurídico. Imanol Pradales Gil Jaun Txit Gorena, Eusko Jaurlaritzako lehendakari karguaz eta estatuaren ordezkari arrunta izateaz jabetu ondoren, amaiera ematen zaio bilkurari. Tomada posesión de la función de lehendakari del Gobierno vasco y de la representación ordinaria del Estado por el excelentísimo señor don Imanol Pradales Gil, se levanta la sesión.